ne le dikapole tsa ka kerekeng ka Sontaga ke re go bona bana ba nyalaneng ba le batjha ba ithute go enjoy manyalo a bona le hore ba ntse ba nyalane ma ba be le tsela ya hore ba ntse ba le together ba try ho phela e ka re sometimes ba nyalana ba jole o be monate because you know one of the things ke ithutileng manyalo a rona re wa etsa difficult ne mame di kapela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke life Pastor November and the Victoria's Faith Ministry ke life mo jole re etsa manyalo rona be difficult to an extent ha re ke ralwana ne ke mo re nyalane 2 years 5 years be re buetsa la re lwane and then re katolana be re separate do you know that separation in yone e leadelang divorce what ba jwa ha re kata separate ke wona ke lo etsang dintho tseo ke sa kang ka kgona di etsa ha o nna le nna kapa wena ha o ntse ha ntse re le mmo le wena o kata divorce ka not divorce ka mora separation le wena so lo qalo intja bophironyana ka tsela ye nngwe and bo beterenyana le tse o so qala o intsha o so qala o tsamaya o ja di restaurant o so qala o etsa eng now ke mane mo reng ha o qeta separation yen o so bona ka re no man ke yona ke bona bophelo bo monate ene le nnete botolo re bophelo bona bo monate o feta bana ba lenyalo that's when jolo so ba thata go tla ka lenyalo that is why batho ba ngata ba qalang ba separate mare be le le divorce o bone ba bang ba qedile ba separate le taba gore ha ba lahlane mare ba le ba ngala yes but to tolo mongalong mo kona ye mong alo enjoy ang bophelo kanti o hoja ine ba ne ba bo enjoyile ba le babedi now here is the biggest problem now ha re qeta o separate ne o separate re o dula halona ke dula hae kapa o dula kirong le na dula somewhere o so etsa le o jole ne separation nyene akaloya so jola somewhere now your separation o tlo isebedisa o jola but mojolo wa hao o tlo ba interesting because o tlo etsa dintho tse nna le wena re sa di etsang dinyalo a ke ka bontsho di entse lena mo ka be re di entse sa le nna ha ke jola se ke lo etsa dintho tseo ke sa kang ka di etsa le wena ha ntse ke le hanetse ke le lenyalo lo but se ke di etsa ka mojolo so that is why batho ba tshwantse ba treat manyalo a bona ba wa treat sometimes as if ka re ke mojolo so that le gone o etsa dintho man tseo ke ne ke jwetsa batho ke re keng ke re hoja ne ke bua ka Friday ke re no ka la boraro ke ne ke jwetsa batho ke re keng ke re hoja ne re sa tshabe ba Kriste bana ba week ne re tla re kana go tsedi ba ikele plekeng tsena tsa di club ya utlwa hantle bogote ba di plekeng tsena tsa di club ba ba fika ba itule a ke club nga se jwale fela ho na le mmino ho na le dijo o nke mosadi wa hao le mo because bohloko ke ba re qeta separate abaya ke yona yang and mohlanga ka ya mo a sa tlola go tletse hona because jolo so tlo phela bana ba se bolem nati because ha re boetse ithatsa jolo ba sa rona ba week ntate makgetha se something very powerful are ba lo ba fihla man ba wile ba o jolo aba ki beyond repair of syncopation of critical of not coming back of the hallelujah Christian of the church of democratic hey that is the only thing but when you sit down and check out the way but ba kana ka manyalo that is why manyalo ana le challenge tse ngata because totally ya kwato ha re tse botlisa fane ka manyalo a rona ntshapele re ba formal yeah and that is why we are going to have a serious problem manyalo mamedi until re tla ka strategy but ka maybe we cannot say about some by club on us because can it baba lo ba matawa forever ha ba so hlola ba ba right ba bang a ke banana ba mata ba kwa ba hlapa o feta ba dikereke
o sa Ah, ba itsokotsa. o sa ka batho mo ba Ebile ba hlapa. Utlwe motho a kgenneng ba tena hobane bona bana ba ipuditse ba batle bana ba hlapileng ba tla lata man ba fumana se re nkileng fela hona le tsineng kwa Eya. no wa hlapo jole nagana o se ke ya le ngwana no mozalwane mo ya tla ba hlapile fela tsena a hlapile ka sepa sa se stala ang ga se sepe Entse pentou. a utlwa mami di kopa ke mo tsa ka Antse ikwaela le hodimo mona a phutha matsoho. A isa mo sefatshe. Antse a isa motse fatshe. a le da o fihla mono o tlo bona eno ha Antse ba mo thula ntsa nyagoa. o tlo sula falla ke eno ha o yena eno ha o yo wa dikgomo o lo tla mo sile mo o so sa batle le tsisa ai mami di kopa le ditlwele se ke la ya na go pas ke ka le khora mamedi o sa ni ke na le tshebeletso actually se tshebeletso ke taba ya o bona batho ana mamedi ka rata ha se tshebeletso but ke taba ya o bona batho o kala taxi a face 3 le face 7 a o tla tshebeletso ya rona kala taxi a face 3 le face 7 o bo re fela ke a kereke ya motho no gamba batho ba di taxi ba tla o theola teng ka ntika koloi o driver ka ya Grootfle mamedi ka rata straight on a moji ka motho shibli ka lifting ha o feta bolimo o feta mo break kwena wa no lo palla ya street o sheba ka lift o tla bona structure se seholo wena mamedi ka rata structure se seholo ke sona fela se tseleng se ya bona ke tente ka mahlakoreng ke masenke ka hodimo wena mamedi ho sane ke a kena ona le batho ba ke ba batlang ho sane ke le batla mamedi ko re lona ke le batla ka nkane mamedi kopa yeno yona le nkutlwe hore na le tlo hlapa ka le tlo tla le sa hlapa ke na taba ba ke le hloka ho sa batho ba pele ba ke ba hlokang ke hloka bo mahlalela kaofela wena mamedi ka rata mahlalela e mong le e mong ya sa sebetseng ke a o hloka mamedi ka rata and ke tlo le bontsha santseng hore wa ke le hloka ke a le hloka bo mahlalela kaofela ya bobedi wena mamedi ka rata mahlalela ke a o jwetsa hlokwana hore na gale o apply o yetsa ke a o kopa mahlalela tlo re kopana o sane ena mahlalela tlo go jwetsa o ntle le 100 rand mamedi ka rata wena mahlalela o tla le 100 rand o tlo le matsoho wena mahlalela e ka ro ya MUCCP clinicing wena mahlalela o tla because ho sane ke tlo fa dintho tse tla ba thusa hore ba tsama ba lo batla mesebetsi mo mamedi ka ratang o bona rona roba ba kreste ba ntenande ke tlo le bontsha hore boloi bo ile ba tshwanela hore modimo a boetse a ba rute mozalwana yeno yo no thike Moses a mo train for boloi e le hore Moses a ditsebe dintho tsa boloi modimo a tseba hore Moses o tshwantse trainwe a kimwe boloi ngwana mamedi ka rata boloi ke ntho ntate modimo le botlwelle re na le boloi bo ba ntate modimo re na le boloi ba satane ba bogopo wena mamedi bona bo ke buang ba le fifi bona bo ke buang ka bona ke bona ba ntate modimo wena mamedi ka rata because o tlo bona ke tlo bontsha something na ntho ke batla motla yona mamedi ke hore mahlalela e mong le e mong o sane ya batla mosebetsi ya desperate ene ye tlo reng ha qeta kopana le nna ho sane a batla malo batla mosebetsi ha ke batle mahlalela a tla reng nna ke rometse di-form ke rometse di-CV bo mahlalela ba ke ba batlang ke ba tlo reng ha ke qeta ba fa dintho ba tsamaye ba itse o sale CV ya hao morao hohle mo applyetseng o sala CV ya hao morao wena mahlalela ba bobedi batho ba hlokang ke batho ba nang le dintho tse tsamayang ka hodima ntlo mamedi wa ka rata ha ba bona ntho tse tsamayang ka jarteng ya ona le eng le ntse mathanga o tsebe ho etsalang ka jarteng ya o tlo ho kwana wena mamedi wena o ntle le 250 wena mamedi ka rata ba boraro batho ba ke ba batlang ke bana banang ba batlang aha matlo bana sa feleng le bona batla le 250 wena mamedi ka rata ke le fan because matlo a batho ba bang ha ema fela but a emisitswe do you know that matlo a emiswa ntlo ya hane o fela e hane o fela hona le ntate mo le ponesa ke le ngatla o na ntate moruti ke nkile di pension tsaka ka batla ha re ka reka di clinic entse everything a re ibile di pension di fedile ditini di tsumo ha ke mo rapella wa bua mme mong wa ka next door ina ra ke bona stene se thewa wa bua moloi ka ho yena a re ila ra ke bona stene se thewa ke a ke lo nka stene se le seng ke sisanga ke
ngaka ka tla fihla se sebetsa ya bantwana ntateng yena na hana fela hore ha tsebo hetsalang but ntwe ya hana o fela wena mo mamedi until atla bona ba tswala ka modimo ntate no tlile se ntse le lata tšhelete tsa di-pension di fedile ntwe ha nne o fela ebile o etetse jwale lona ba aha matlo ke a le batla wena mamedi lona ba nang le matlo a hanang fela a re kopaneng ho sena o ntle le 250 wena mamedi wa ka ratang ba bofo ba o qetela ke bana ba nang le ba batla ho ha ba nang le ditsha setsa wa tsebona o fumana na le pleke bile ke utlwile ba ntse ba ipha le kae wena mamedi wa ka ratang if o batla ho aha wena mamedi wa ka ratang ha ke le taba le rona le tšhelete ka pona yona ya o lo aha ya o reka material ha batle wena mamedi wa ka ratang ona le mosadi mo ana fana ka bopaki ka sontaga mosadi yona a re ha isale ba hira yana le monna wa hae dilemo mo mamedi a tla kerekeng yena ntho a yentseng ko neela ka 2000 ya rent ya mo ba rentileng teng a nehela ka yona a mpha yona nna ebile ke sa itsebi because a ke ke ithatela tšheleteng wena mo mamedi ka pona o e rata o swaka nna ke rata mamedi ke so in love le tšhelete batho ba reng tšhelete ke ntho ya satana ba itlisa kwana ke mse o mfutsitse ha o tshebile bona tšhelete a mfutsitse mona ke lefutse a ke batle le mmotse eno ke lefutse pelo ha e tshojela ka lakang ya itlelise ka ratorope sentse na tsaka mona ka ke mamedi wa ka rata ka mtsepa and tlo go jwetsa there is nothing rata tšhelete because e mo le mo yana le koloi o qedile ba le lerato la koloi lerato la mo phušetsa tabeng ya koloi e mo le mo yana le ntlo o qedile a rata ntlo lerato la mo phušetsa nthong eo e mo le mo le engineer o qedile ba le lerato la ba engineer ya qeteletse lerato le mo phušitse mo so there is nothing wrong o ba le lerato wena mamedi wa ka ratang la tšhelete le nna ke rata wena mamedi and e bueng hantle buang ka tšhelete hantle mamedi a re tlwele taba e kgolo kena ya hore mmeno o re o ne ka 2000 mamedi ho nna itsa qetanela ka 2000 a fihla a thetsa monna ya re motho modimo ke entse mabaka ka tšhelete ane mamedi mmeno ha ke bolo na tšhelete ka baka la ke story se stelele monna ha yo a hela batho wa ha all over ma sebetsang teng ke re ona a hela batho marena ona sena a re ha qetile ha mo ana sebetsa teng a sa qetile o founelwa ke monga mono tlo saenele ditiniki tsena ditiniki tsena dipelete tsa ditiniki tsena di fihlile mona ha re tsebe ke tsamaya le yena a fihla le yena a botsa no mosle nna ke batla ditini and ntlo fedile wa tse saene monga ntlo a re di saenele because le nna ke di hloke ditini tsena a ba saenela ditini a thola ditini ntate yona a qeta monga ntlo a re inke ditini tsena ke tsa hao and mpotse ka nako tsong ba ntse ba se ba fumane setsa mara ba tsebe hore ba tlo haha jwang ba na le setsa ba fumana ditini itsa ba qetile fumana ditini ntate yona lo sebetsa somewhere ha ntse a sebetsa mono monga ntlo ya mono a re nka ditini nka dikosini nka mamati ko fa tsona hohle ma fihlang teng a sebetsa o ntsa fuwa dipalka o ntsa fuwa eng hona jwale ba na le material o felletseng ba o thotse ka monehelo wa 2000 ntate modimo a bula mamati jwale mamedi nna ke ro ntle le 2000 because ke a tseba le tla bitwa sepetlele ha ke ka le batla tšhelete nna ke a tseba mamedi batho ba ka bitwa nka roa kwa ka sehloho nna tšhelete ke batla tshebeletso mane because ke re ke nna ke ba ruta ka monehelo because ke monehelo fetotseng bophelo ba ka wena mamedi wa Motho FM so now wena ke ro itlele le 250 and e ke tlo funding to wena ya nang le setsa ya batlang mamedi ha ke na taba le hore ha ona material ha ona tšhelete wena ha o fela ko ntlela le 250 jwale mamedi ko pa skela etsa phoso e motho wa mahlalele yana o itlela le 100 rand bana le dintho tse mathang ka jarteng tsa bona ba ntlele le 250 le motho ya batlang yana le ntlo e hanang o fela 250 wa o qetela ke bana bana le ditsa mara ba sa kgoneng wa ntle le 250 wana mamedi a ka rata ke tlo le thusa hore dintho tsa nna di tsamaya hantle ke na le buka yena ya Exodus chapter 7 wana mamedi a ka rata verse number 10 ke go pompalle mphomo ka pamme makgetho yaba Moshe le Aroni ba ya ho Faro mme ba etsa ka moo morena a ba laetseng ka teng Aroni a agela molamo wa hae ka pele ho Faro le ka pele ho bahlanka ba hae
mme wa fetoga nnoga re a tla he o itshware mama ke kopa ke mathele fela bukeng ena ya Exodus chapter 7 o ska ba tloa mo chapter 3 o Exodus chapter 3 wena mamedi wa karata verse number 7 e re ya ba morena o re ke bone matshwenyo a setšhaba sa ka se Egepeta ke utlwile selo sa sona se bakwang ke bahlorisi ba sona ne mme ke tseba ditlhokofatso tsa sona ke theoetse lefatsheng ke ona o tla se lopolla matsohong a ba Egepeta o se nyolla naheng eo ke sise naheng e ntle naheng e batsi naheng e phallang lebese le mahe a dinotshi mamedi wa ka rata ntlo go jwetsa modimo mona o fa ba Israele milk and honey modimo o fa ba Israele manyepa le lebese ne now tate modimo a qeta ba fa hona le temana e tlolang ke e mferekanyang wena mamedi wa ka rata ya verse number 19 modimo verse mona mo re ba dileng teng chapter 3 verse number 7 a ke ntate modimo o re wena Moses tlo lokola setšhaba sena sa Israel ka ramatso la Egepeta o sise naheng e ntle naheng e phallang lebese now ha qetile o re ntate modimo o re Moses a lo lokola bana ba Israel Egypt a ba ise Kanana maheng a ne a dinotshi le milk and honey tsane tse di le ready wena mo mamedi but ntate modimo verse 19 o yetsa Moses aware utla o yetsa Moses aware hore Moses lo kopana le eng a fihla Egypt o re fela ke a tseba hore kgosi ya Egepeta ke ya le dumella hore le tsamaye ha ise ha e etswa ka matla hore e etse jwalo wa bona Moses ke file bana ba Israel milk and honey tate modimo a qetile re mare ke a tseba Faro ha tlo dumela gore ba fi ba lo ba ye mo ba lo phela bete a re ke a tseba mama mamedi wa bona if we can understand hore lefatshe le batho ba operate so hona le batho ba kekeng ba o dumella o ye manyepeng mamile mamile ka latala le batho ke ba o dumella ene bile we se akre ebile rona re qala re se re bua pele ka di promises o fumana ka tshepiso se bile o jotsa batho wa tsaba ona le matile tlo bula ka pa le matise le bulile mo mamedi ha o re tsikitsiki le batla le se le kwalile a bo sa tsebo ho etsa o tla ba se ba re tla o bitsa ka po o tla ba itse no re tla khutlela wena because modimo na se le shana na re mo se fela ke a tseba re Faro ke le dumela a keke a le dumela mo mamedi hona le batho ba kekeng a nimajwana ba re dumela gore bophelo bo re bo batlang bo re bo gallang bona bo ka ra dikelello tsa rona because each and every person o na le bophelo bo a nang le bona ka rekelello bo a gallang go bophela ntle le motho ya senang ya seng bohlala but most ya batho ba bohlala o gona o iketsetsa mamedi wa karatang mofuta wa bophelo in your mind re wa tswa ke batla go phela tsena o mpo hlolwe ke di challenges but bophelo bono bona bo le teng wena mamedi wa karatang jwale modimo re Moses ke a tseba re Faro ke ka le tumela re le lepeng ene mo mamedi wa ka ratang ha le bona ba bang batho ba bang ha ba bona gore mo mamedi wa motheo FM e fa mametse tse dintho tse wa sokola mo diphela ke tseo batho ba mothibela gore ka diphela most ya batho tseo dintho tseo re sokola mo diphela mamedi le dintho tseo re sokola mo di fihlela le dintho tseo re sokola mo ba tsona ke tseo batho ba hanang gore re diphele ene mo mabedi ba banga ba hane straight mamajona ha ba hane ka gore ba etseng ba tsaya le wena tsena mamajona yo khoti ka bantho ne ya o ntse tsa majwa o mo jwetse ngwana ya tshepiso ne ka re tloluka mo mamedi wa ka batla motho ba thula ba tsamaya a ba lo tlama wa ngotlisa ngwaneso now here's the thing when mamedi wa ka batla ntate modimo because new modimo tsibile gore Faro ha tlo dumela go lokolla bana ba Israel and number 2 modimo tsibile gore Faro ke moloi mabedi ko paleng koko modimo o tsibile gore Faro ke moloi that is why ha qeta bolela Moses re ke a tseba re Faro ke dumela re le tsamaye ha qetile ho chapter 4 modimo trainer Moses ka boloi jwale ke bua ka boloi jwale ba ntate modimo trainer Moses ka boloi o tla mo mamedi re jwale Mose a re empa ha bana nggola mme ha bana ho mamela lentswe la ka bane ba tla re morena ha so ka iponahatsa wena
yaba verse number 2 ire yaba morena o re ho yena ke eng e ka letsohong la hao mmuso a re ke molamo morena a re o agele fatshe a o agela fatshe mme wa fetoha noha mose a ibale ha go jetse ke mose o na sa tsebe boloi and number 2 o na sa tsebe hore dintho tsena di na le ho fetoha ka tsela eo di fetohang ka teng ke tsa sense ke yona molamo o fetohile no mo Kriste ha tsebe hore molamo gona o fetoha ya ba mo Kriste wa baleng ene ke yena o fetotseng bone bole ho yena a baleng ntete mdibara ska balea nana betsa letso la hao mo mamedi ka baka la nako if ka bala ho ya tlase ke ma ilo fihla mane mo ntete mdibara ho Moses ha faro a sa gole le ba Israel le ba Egipte ba sa dumela o late metsi no keng o a tselefatse mme metsi ana tla fetoha madi now wena mo mamedi wa ka rata what's very interesting wana mamajola le mo mamedi wa motho FM everything on that modimana I train a musa e ka re satane le baloi ba bana ba emetšena le bona ba nyaretse ba shebile dintho tsena tseo di neng di etsa because today o tlo bona today wena mo mamedi wa karata batho ba gola lata setlamatlama nahe ka ba se lateng ngakeng setlamatlama ke kopa o iphetha setlamatlama se innocent because Otmanto, Skotenu will something on a kilo here, man. I'm invited podcasting. Ublela Mali Pir, Are, Tamatama, Twokets a Bulayam Bat. Go fell out on Adibulai. Adilina, man. How honest Tamatlama? Nahi, Sebulaya. How could tell about something very popular? Stamatlama says in the system of Subulai. Ubualem, say a director. Ha ona tlamatlama se bolaya nnete se beleke se tlamatlama se o ka lo di ga ka fela wa di ha ona nnete ka o bolaya ma ka mohlomo tse ding ka o kudisa fela but I'm not sure but ntho ke batla motla yona mane majola ke hore motse o na sa tsibe hore ntho tsena di a gona fetoha tlhawe gona fetoha now e ka re satano na emetšena le baloi ba shebile because a tsene na mane majola re o ka botsa batho bohle ba o dintho tsa bona di kwetsweng di kwetso ka ditho tse tshetsweng fatshe ene di kwetso ka ditlamatlama tse latuweng naheng a leng kotlo batho ba ruile motho ke rapeletse batho ba gautsweng motho ke re ke ba tseba bomme mamagete ke rapeletse batho ba ro motho a tla gautswe loto balwe ba bua ba re motshelletse meriana gating re motshelletse ka mane mo a ratla o etsa washing teng and then a bola maoto a gaula maoto tsa mo se ba hola to eng ditlamatlama now ditlamatlama tsena di alatua di tshela fatshe ditlamatlama tsena di alatua di tshelwa dijareteng tsa rona di foundationeng tsa rona gore re se ra aha matlo mo mamedi ene di eme dintho tsa rona di tsamaya hantle because o sebedisitswe dintho and hona le ba mamedi hona le batho even le ba Kriste ba tlo jwetsa gore no ntho tsena ebile ba Kriste bona ba ntina ka pela ka fela ebile that's why ke sa ba rateng ha mna teaching dija motho so mo mamedi wa ka ratang Kriste bile ba ntina gore batho ba mamedi wa ka ratang gore nna o ka thi ha le lefatsi la ba etsa dibi le ka ba Kriste nka lo phela ka nka kama ka ba etsa dibi mamedi wa ka ratang man why we sheba batho so you know why ba Kriste ba ntina why ba Kriste ba ntina hona le batho ba tla ba re o November ka dikereke tsa matswai ntho tse kereke tsa matswai but ha o le rekile ngata o jama makalo le tshola mane le tshola papeng bo kereke tsena tsa mo metsi o hlapa ka ona le o se mo hlapile ka ona le ya mametsi o hlapile ka ona bile ba phea ka ona bile ba ntsa ba watsa you get me bo kereke tsa di oli ba phea ka ona le no ba ntsa ba hadika makwenya ba ja makwenya ba ja dijo tse pheweng ka di fish oil wena mamedi wa karata and dintho tse all of them ke ditlamatlama but when o re ho bana ba ntate modimo tlo le dintho tsena bana ba modimo tla ba ra and hape ke ba jutse ke ba rutu dintho tsena ba se ke ba di kereke tsena tsa bomantswa but on a serious note yana mamedi wa karata dintho tsena tse ke reng di entswe ho lona boholo ba tsona di entswe ka ditlamatlama ho sebedisitswe dintho ntlo ya hao e tena e sa fele ka baka la rona ntho tse sebedisitsweng and now bona dintho tsena di kotsi jwang modimo o re Mose lahlela molamo fatshe molamo wana ha o thasa lefatshe o fetoha ntho nngwe le nngwe yeo Mose a e batlang ke ntate modimo ya re mo lahlela fatshe o tla fetoha Noa ka mantswe a mang molamo o fihla fatshe ha o thasa lefatshe
o gona o fetwa ntho motho a e batlang ntate modimo a qetile a re o ge metsi wa tshele fatshe metsi ana ga a tshela fatshe a gona o fetwa ntho motho a e batlang that is why baloi ba gona lata setlamatlama mane ba fihla ba tshele ba re setlamatlama sena re batla ka ra jaretena go tle bofutsana go na le batho ba bofutsana bo tshetsweng ka ra dijareta mmamedi wa ka ratang bofutsana bo ka rantlo ya lona dikgala e ka rantlo ya lona ke tshetse e a etsuwa go na le tlele go na le meriana go na le ditlamatlama momamedi tse tshelwang ka ra dijareta tsa rona batho ba fafatse bofutsana fela ba re batla lapeng lena go la puo go na le matlo a emeng jalo ka se ke tshele gore go na le matlo a emeng a sa feleng go tshetsweng setlamatlama go tshetsweng ntho fatshe gore ntlo ena e se ka ba fela wena momamedi wa ka ratang jale ntho e ke batla go tla yona people they need to understand shaba ntate modimo etsa because ntate modimo wa tseba gore Moses o ya lefatsheng la boloi wa motrain Moses o ya lefatsheng la boloi modimo etsa jwa wa motrain jalo a re go tlele mano chapter 7 verse number 10 ya ba Moshe le Aaron ba ya go Faro mme ba etsa ka mo morena a ba laetseng ka teng Aaron a gela molamo wa hae ka pele go Faro le ka pele go bahlanka ba hae mme wa fetoha Noah o tlo verse number 11 bala verse number 11 jwale Faro le yena a bitsa banna ba bohlale a wa utlwa le dingaka mme ka malepa a tsona dingaka tsa Egipeta le tsona tsa etsa jwalo mamela pa mmona Moses ntwena a yetsang ya gore a lahlele molamo fatshe o trainwe ke modimo bana ba trainwe ke mane because bana ba yetsa le bona modimo tsibile gore Moses o ya boloying kwana let me train you tlo go train because you are boloying kwana batho ba ba tseba dintho tse wena mo susa di tsebeng le Aaron le ona ba Kriste le sa di tsebeng na batho ba ba tseba mahlatlhago mmamedi wa ka ratang e ka re ntate modimo na sa o ka rona sa ntsa tseba hore Moses ha di tsebe le Aaron and hence a decide gore ampa ba train sheba Moses yana o lahletse molamo ka baka la instruction ya ntate modimo that is number 1 number 2 ai bali ya ntwena ya re molamo fetoga ka mantso mo Moses yana o trainwe ke modimo gore a bone matlatlha gore e gona go fetwa but bana bona ba trainwe ke man because ke bana ba yetsa ntwe ba trainwe ke bana ba yetsa ntwe and they were not shocked and they were not shocked Moses yana ba shocked ha bona molamo fetwa but bana bona they were not shocked ba fika ba lahlela molamo fatshe le bona ba yetsa ntwe ba bontsha Moses ntwe tsena re di tlwaetse tsena the only difference wena mo matjwa e leno ke le ka blela skoteng ka ba ka blela Pastor Pierre ke it's just that ba Christian criticize dintho tsa ntate modimo because there is nothing in le fatshe yesing ya ntate modimo Bible re le fatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona papang fela ke hore ha wena o tshwara metsi o batla gore metsi ana etse eng le nna ke wa tshwara ke batla gore metsi ana etse eng mphomotseng ha tshwara metsi mphomotseng ke ana decide le mamagatho ever ya tshwara metsi le di metsi a innocent mara ke motho ya decide gore metsi ana batla o etsang ka ona is if batla lo ya ka ona ko eno tlo la ka ona but ha o bolele gore metsi aya lawyer but ke taba re fela wena o decide ho sebedisa metsi ho lawyer ho sebedisa letswai ho lawyer ho sebedisa because no one jolo na ba tsa sebedisa di Bible ho lawyer flat mo mamedi boloying di Bible di teng and we cannot say Bible ke ntho Satan because ona la batho ba lawyer ka yona no Bible is innocent but ntho tsena di depend about gore wena o itshwere batla o etsang ka so ntho ke batla o tla o yona mo mamedi ka ratang ke gore Huila tshwanela ho sebediswa boloi this time gore bana ba Israel ba tlo tswa Egypt gore ba tlo thola kanana ba thole milk and honey yo ntate modimo ba promising ho ile a tshwanela ho sebediswe creation hona bolela mo mamedi le wena ba bang ba lona tlo thola gore dintho you have tried to try dintho tse ngata but hona le dintho tse hanang ho loka wena now mo mamedi tlo hosane go fe dintho tsena because qetelong ya qetelo tse ding tsa dintho re di thola ka yona tseletse gore bana ba Israel ba tshwanela ho thola kanana ba ye kanana milk and honey ba lo ithola mo mamedi modumile a tshwanela a be le dintho tsa di sebedisang le nna ke re ntho batlang go ithola mamedi yo batlang go ifihlela ndumelle le nna go fe dintho di sebedisa ndumelle mo mamedi ndumelle
dumela the difference e fela kore nna ke tlo fa tsanta temo because ke ngwana ntate modimo ya pholisiwa ke rata morena Jesu ka ene ke na le a good relationship whatever ko yetsa yona mamelo ka rata ke yetsa innocent it's just that wena mo mamedi di thotsana batho ba di link le hona jolo ntona le batho ba dumela ra November sa etsa dintho tsa mongaka and mpotso bane just because le next sebisa itlamatla batho bana na re ke ngaka they don't know dintho tsena re ka di sebedisa re le bana ba ntate modimo mara di sebedisa ka tsela ya bo ntate modimo because Moses o sebedise molamo ka tsela ya bo ntate modimo Pharaoh a sebedisa molamo ka tsela ya boloi that is the difference mo mamedi Moses o sebedise dintho tsena ka tsela ya molamo wa hae o sebedisa ka tsela boloi and then number 2 Pharaoh a o sebedisa ke ba tla re sitse molamo wa hae ka instruction ya ntate modimo yes ka tsela ya bo modimo Moses o sebedise molamo ka tsela bo modimo mara Pharaoh but now ntse ke ratang kena e qetele mama re kwana tsa agela melamo ya tsona fatshe mong mme ya fetohang dinoha empa molamo wa Aaron wa metsa melamo ya dingaka fela pelo ya Pharaoh ya nna ya thatafala ke kopa re kwale mo ba agela melamo fatshe itse ba qata di agela melamo ena fatshe empa molamo wa Moshe wa kwenya melamo ya Pharaoh ke ona phapang mo mamedi when ke o fa dintho ho sane ha hona taba hore ba yentse injarteng wa ka molamo o tshwanetse o kwenye melamo ya bo Pharaoh ka rajarta qetile amen mo mamedi ke ona phapang fela wa ka molamo o tshwantse o kwenye dintho tse ntse because tseni mo mamedi di entse mmeleng ya rona ona le batho ba tsamang ka dintho ona ntse tsetsa ba tsamang ka lefifi mo mamedi ona ba le batho ba tsamang ka and motho ya tsamang ka lefifi ka moedi mabedi lefifi ha o le bone ha o le bone wena mamedi wa karata le teng mare lefifi ha batho ba o kenya lefifi mamedi ba romela bo tepo tsa sego ba romela bo ditshintsi neng ha o tswa fela o sokopela le tepo tsa sego kopana le tshintsi se dula mahlong mohlang o na le interview etsa engwetsa ha o fihla ma dintho tsa wa di tsamaya hantle now ho rungwela dintho tse silafatsa mmele wa hao sefahleho sa hao ka sontane ke rapela di vaslap ke itse batho ba tle le di vaslap mo mamedi wa bona mo mamedi wa Motheo FM tsentsha batho bana ba le teng kereke le yona mama wa kgetha mo o ila wela fatshe ke mo ke ile vaslap a ka rapela ka be sefahlong sa a wela fatshe wa bua dingaka tse tharo ho memma kgetha wa bua dingaka tse tharo November why o lokolla batho bana because batho bana ra ba fasa ba re ba lwantsha dingaka di ne di kwatile mo mamedi ba loi ba kwatile ba November re fasa batho yana ba lokolla ene ke ntse ke tse batla le di vaslap jwala ka sonta se re tla motso le ka sonta ke tse batla le di vaslap ke tse batla le di vaslap mamedi wa karata ha qetile ke tshwara vaslap ha qetile be ke bua lentso di ma yona ha ke qetile be ke re ba tsamaya ba ke re ba di be di fahlong tsa bona tse ba itheketse mami wa tsona ntse ke rateng ke ha se di vaslap tse ba fang tsona ke tse ba itheketse ba bang airways hona le batho ba tswileng ba matha ka ra kereke ba lo direka shopong tsena tsa batho ba hlankana batho ba tsama ba lo reka di vaslapa di shopong ba tsona di vaslapa tseno ha ke qeta o bua polelo di ma tsona mo mamedi batho ke ba wela fatshe batho ba kentswe diqitho ka mahlong batho ba kentsweng but ntho e ke ratang ke yana mo mamedi ke hore molamo wa Mose wa kwenya melamo yohle ya Pharaoh mo mamedi if we can understand that mamedi that is why ke ratela taba hore jarting ya ho yentswe ha ke na taba hore ntwa o ifasitswe jwang ho yentswe le bophelong ba mo mamedi ho sane re kopana ene mo mamedi ke kopa ke le mmamedi tsa mo ka di man tšhelete jwala ka le tloetso ka di ma di tšhelete mo mamedi ke le ikalimele tšhelete for bophelo ba lona le for malapa lona because mo mamedi a ka ratang wa bona nna ona jwale ke rotle ka 100 rand mahlalela lona ba matlo le tle ka di 250 ke le ratela ntho le ba kgwebo mamedi tle ka 250 ke ba ratela ntho one batho ba rona wena mo mamedi a ka ratang motho tlatla a sothile le batho mo mamedi ke re ke mmona a tsama hanyane mo mamedi a sothile le batho a le sothile ke ketse mo mamedi motho a dutse mane ka dikodu e ka re o tlohla le bolonga ke na la ile sentenna tina hore na ke na la ile sentenna kana go tse batho ba fasitseng bona ba patetse bile ba ka di medicine my major tlo go tse when batho ba batla go fasa
a ka mpa itima dintho tse monate a lapa that is how shebe baloi papa baloi all of us I mean most ya baloi ba re loyang ba sotlele ka fela and tlo go tse ntho tse tlang baloi ke batho ba rata botsa gore mara why baloi if baloi ha kana ba sebetse boloi ho bona o ntlafatsa tlo go tse baloi they don't care ka maphelo a bona when moloi a batla destroy mami ka batla destroy mpomotseng le hana le 5,000 ka 1,000 rand ya dijo a kampa lapa a kampa a hloka diphaga batho ba one ke ba ratela ntho e gone ka nako tse ding ka ro ka bula kereke ya baloi ke bitse sa laser of the church of fire why baloi ke ba ratela ntho e gone o itela gore lawyer but so ba ne banda mama jolo tsamo sheba batho ke ba rapela ba luwa ka bokae o ba botsa bompo motse ha ke rapela motho ya luwe le a yetsweng ngakeng ha ke tata mo rapela I mean ha ba lui ba bua ka o let's say jolo ka o no bua ba dingaka tse 3 ke ba botsa batho ke re le mietse ngakeng le patetse ka botshabelo ba lui ba bua re patetse 3,000 ba bon re patetse 12,000 bo 20,000 dia patala ba ikazeta mo mamedi ba kopanya chelete ba kopanye ba itele gore net ba destroy maphelo a rona motho mo tla ba dutse mane a tise gogoto o November ba tla thusa batho ka chelete mo mamedi re faswa ka chelete re luwa ka chelete mesebetsing ba sa thole mesebetsi a ntshitse mesebetsi because hona le colleague e ne tenwa ke yena ya ngake ya pata ho patetse mo mamedi ntho e nngwe le nngwe e re sa farelang o tlo thola rona le batho ba patetseng gore re sutle jwalo wena mo mamedi wa Motho FM jwale nna ke le khothaletsa mamedi ka retang ho sane kalama taxi ya phase 3 le phase 7 mamedi o re fela o ya kerekeng ya moruti November di taxi di tlo theola teng kerekeng ka nti ka koloi driver ka ya Grootflay o drive straight yona mamedi sheba ka lifting ya o tla bona structure Sesotho ona le mosadi ne go qoqala ka yena ene kero o dula double story eo ena le di lift tse pedi o ntse ke boloi a tsamaya ka dikoloi tse kotsi ntlo a ena le double story ena le di lift car tse pedi ne ke rapela mosadi mong ya somewhere wa ka tropong ka mona a ntjwetsa gore o na le mathata o na nyetswe ke monna ya very successful yena Jobe ka ro yena o rua bo maoto o na le spinal problem ba mmone bompho motseng ka ro yena ha o kule o swa ka ke kopa o ikopanye le nna last week ka Wednesday na clean ke mo rapela lenyalo la le fedile Jobe o na nyetswe ke motho re motsebang e re motsebang ka o fela re motseba ka o fela motho monna wa itse ke mo rapela wa bua ba lo wa bua a close friend and business partner ya monna ya re mosadi wa hantla phela le monna o na sa kgone controller business partner so yentse ba arwane so that's bolaola monna mosadi o monse ka rantlo entle ka ra everything that lead una na le ntho engwe le engwe kana mamedi ya mitsamela ka kole yenyana o qala from zero mamedi and these people ba patala ba ya dingakeng but motho ka ba kwatile bona fe ba patadisa batho ditšhelete nna mo mamedi wa ka rata ke tshwana le ngaka le tlo mpatala ntle la ka ba mphutho wa ka tlatla mahala ka sonta mamedi nomoro tsa ke 078 398 3446 nomoro tsa rona if batla botsa ka ba batla tseba dintho tse di 078 398 3446 yeah kapa o fila ntate moruti a sa bua ka something e concernang wena then o ka founela dinomoro tsena re kgona o tlhalosetsa 078 398 3446 tse ding ke 079 083 3833 079 083 3833 tsa office tsona ke 051 011 4977 051 011 4977 ba bang ba batho ke batho ba ba dulang bo hole Facebook mo bo nna ke dula hole mo mamedi batho ba o loya bona ba o palamela ba ka o yela Botswana ba ka o yela hohle wena o ntse panya Facebook mo ntse ro dula hohle fana wa ka nna ke Church of the Loiser International ya Moruti November ke yone ke emetseng eno wena o simana Church of the Loiser
International Ministries. Extension ya Victoria. Maro ka bona yo ka hola yo ka hola ya de Loisa ai ka hola ngwana ko gae yo ne ka ba hola o tla no ba international. Thank you guys. Thank you guys. See you. Mwah, 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 mwah.